Kaunti ya Narok ni imwe ya kaunti iria nene muno guku bururi-ini iri na utonga wa nyamu cia githaka na wa kimerera, migunda minoruma na unduire wa andu a ruriri rwa ukabi niguo uhuthagirwo thiini wa thi kuonania unduire wa bururi wa Kenya. No ugemu ucio wothe uturite uritu ria kieha riria rituraga rihumbirite kaunti iyo kumana na njukaniriro cia mahinda kwa mahinda iria itungaga aikari uri wa kuu kana uri wa kwanjiriria uturo kuo makiria Narok ya muhuro na Narok ya rugongo. Ni watu wakae na wache uchokozi, sababu kurevenge ng'ombe enye ilibiwa na wakora kabla hatujasema tufuate sisi wote ng'ombe unakuja kuchukua ng'ombe. Hiyo ni suluhisho kweli? Uambushe vita tu. Ngucanio ici cirekanite gucungiririo ni kuingiha kwa andu bururi-ini na uguo angi magithie gwetha uturo kaunti-ini yo kuma o miaka ya 60 makiria matura-ini ma Olposimoru kuria agikuyu aku metaga buthi moru na Mariashoni Narok ya rugongo, na namba ya mathire kuo ikiongerereka, namba ya aria makurire onayo ikoretwo ikiongerereka na magakinya kuhatikana na uguo ngurutano ikanjia. Narok ni a Kenya, so gutikoretwo na leaders moimite Narok marera andu ma Narok atiriri inyuiri ni mwatwikire metropolitan ta Nairobi kana ta Mombasa. That reality dira hit minds cia andu aingi kou. Thiira ingi wonaga makiruira makuta mata, makiruira gold na diamond ta kuria Sierra Leone. Riu resource iria nene kou ri, of course the most important resource ni miuda, the land. Gutwikaga andu amwe matwarirwo kou ni ateti a kou niguo maibaibie kura cia muteti muna na magiaturirwo ng'undu iria ciacokire gutwika iri mutito wa Mau, no nao aria matwarirwo mona namba yao ni njiganu makirika kurugamia andu ao na makianjiriria kurika utongore-ini wa icigo ngurani cia kaunti iyo kuma mwaka-ini wa 1992 na ona kuria maturirwo icigo imwe Narok itwike ciao na niguo kuhana umuthi. Suluhisho utupe sublocation na location. Na wangi makihungura kinyagia gacumbire-ini ka uteti wa kaunti iyo kuona gutire ruriri rungihota kuyukia giturwa kia gavana kaunti-ini iyo ya Narok ruika rutekunyitwo mbaru ni nduriri icio ingi, ona gutwika ati matiabatie gwika uguo na mari mone uikaro indi ti kuhungura tuco tuothe twa Narok, na giki ni gitumi kingi kia bara icio cia kinduriri. Mtu kama amepewa nguvu ya kuongoza, ni nini ngumu kuongoza kila mtu? Kama unaogopa hautachaguliwa na clan fulani kama Wamasai, ama unaogopa usichaguliwe na kabila fulani, si afadhali basi wafurahishe wote. Ndugamano ino irerekana ningi gucungiririo ni kunyiha kwa utonga kumana na uingi wa andu kaunti-ini iyo na uthukangia wa mutito wa Mau wacungiririe njui kuhua mwena wa kianda na kuona nduriri imwe kuu ni cia ariithi maga nyeki na mai ma mahiu mao gwikuanira na bara ikigia iguru ikihiririo ni uteti wa kinduriri uria wakungirio andu makirutururwo mutito-ini wa Mau ni thirikari ikienda kuucokereria. Hakuna mtu ataruhusiwa kuchoma kukata kuni na hakuna mtu ataruhusiwa hata kufuga ng'ombe huko ama jambo lolote ambayo inahusiana na human activity. Ona gwakorwo ni resource conflict, politics nicio ciakagia mwaki. No matter what, the foundation ya conflict icio yothe ni politics. Ngero ici na njuragano Narok ikoretwo igitafanio kuhetukira migwi na ni undu ufatie kumurikwo ni ndurumeni ya thirikari. Hapo mnaringaringa na hiyo mishale yenu hii ambayo haina maana ya kuua watu hapa. Unakimbiza mtu wako mita moja alafu tunapiga mshale kwa mguu. Kuna ile imewekwa hooks 5 ikiingia kwa mwili ya binadamu uwezi vuruta, ukivuruta inatoka na nyama. Maandike a law, a bill. It classifies certain things we carry in our country as weapons kama mishale. Tondore ona because there is no law regulating mishale ni orona adware makwite mishale all over the place. Na tondu thirikari ting'eni na ngero ici cia Narok na kihumo giacio hakiri bata ikinya ria na ihenya ritacukio kurugamia uitangi uyu wa thakame. We must stop the fight whatever it takes. Ona gwakorwo hari fighters mari in the bush masherio mahoro, we must stop the fighting ya thirari, then now we can call the communities to the table. Gukinyiria riu andu atatu ni makuite ikireka-ini riri rieru ria bara ici cia kinduriri Narok na nyumba kihiri igacinwo riri andu 16 hamwe nao muthigari marahonia nguraro cia migwi.
Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.